KARBI ANGLONG TV9 News kena ara doana phasame kardom people 0.1 kardom. Pini prime jama berta thantang milimen mirdam thangchupi. Tangte berta thepi berta anton pen arjupan sene. Pini ni phai tragar ni sarsing tiron langkong habe memorial town hall along mukhya mantri nijod maina asoni MMNMA scam sorlo tumaphan kironpon. Son CPini sarsing tiron langkong habe memorial town hall along CM Dr. Toleram rong hang pen pater pipon si mukhya mantri nijod maina asoni MMNMA pu laso scam sorlo tum lo charlie bomb atumaphan kiron padupon. Laso long katong don lumbajong MLC Sri Jonin Timo Principal of Difu Government College Ampartat kithegiding atum RDP dun si mesen pen laso amai pachun pon tangte CEM pen khaningche pon alam thele arju poniksina Dipu pen Riarson Hanse report KARBI ANGLONG TV9 News ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার 1000 করে মাহত পাব বছৰত 10000 টকা পাব আৰু হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে যেতিয়া ডিগ্ৰী পঢ়িব তেওঁলোকৰ কাৰণে 12500 টকা প্ৰত্যেক বছৰৰ যিটো পাব তেওঁলোকৰ একাউণ্টত কমাব তাৰ পিছত জিলা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়িব সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে 2500 টকা প্ৰত্যেক মাহত দিয়া হ'ব বছৰত 25000 টকা এনেধৰণৰ আঁচনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ হেমাৰেখা পৰিয়ালৰ ছোৱালীবিলাকৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰে বহুতো শিক্ষা ক্ষেত্ৰ আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত বিনামূলীয়া আঁচনিবিলাকৰ প্ৰায় আছে আপোনালোকে জানে এডমিশ্যন ফ্ৰী ক্লাছ 9 ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে চাইকেল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাইছে মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে স্কুটি দিয়া হৈছে তাৰপিছত আকৌ কলেজত ভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে এডমিশ্যন ফ্ৰী হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত ডিগ্ৰী এডমিশ্যনৰ কাৰণে ফ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰলৈকে ফ্ৰী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট যেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব তেতিয়াও এডমিশ্যন ফ্ৰী বুকছ কিতাপ বিনামূলীয়াৰ পৰা দিয়া হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ দিছোঁ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত Duar Bagri Fresh Club and Kachengsia Phong Okeper Hi competition ki bi ponjia pathak kapachin. Nonankleji Preni Paiser Cap Arni Kachengsia Phong ZKYF Amen Pen Ningarong Pen Arni Kideng Ponjia Phan Kachengsia Phong Duar Bagri Fresh Club atom pen Okeper Hi competition ki bi ponjia pathak Duar Bagri Fresh Club along Assistant Secretary Rasingja Bay Ahinten kapachini pon. Preni Paiser Keparni Kitchitong Dun Pen, Alira Chamnang Pidun Popusi, Nilitum, Duar Bagri Fresh Club Abitungatum Pen, Ning Thilo. Hello, as Nilitum, Duar Bagri Fresh Club Hin Pen, Nanitum Fan, isi Jumisen, isi Mesen, Abirtana Nitum Fan, Nitum Nang Paklang Ponjido, La Bankilitum Kadokawe, Kaching Hon, La Pen, Karchar Fan, Aman Kachipi, Kaching Hon Siroy, Araratum Fan, Nilitum. Non kicheng sia phong Duar Bagri Press Club amen pen niletum okipar hi labang so a competition niletum kibi ponje fan non kiwang ji ani alabang so achiklo iglo tarik sirkep ani niletum la okipar hi competition kibi ponje fanitum ani hot pontang lo nasi labang so okipar hi dunji ningke hangatum an bangke labangke dak entry fee nam do labangke inu da long pen Paru hini sini letum en ponchot sini laso labang so apoisa bang hini letum press club at tum pensini tum bangke organize los tami laso apoisa bang hini tum sami la non la jet kiwa f kita lonji fansi ni tum un ans tami ni tum kachirab dunji fansi labang so asai ni tum ding pono lasi laso a okay parhi kibi ponji labangke dak dalamara jutanga klam ahawarang kanglong lo ladak dalamara min town anathula pula border pitching ana thudo ladak langroi dak ok du ujinang nak dak si parhi poha dak penang cheng pola dak la rongyang phong ladak la langroi arai dak durgama mondir do labang so mondir pen aber ladak abi mesen abi do dak lom ansi nitum ok parhi ji adim ba nitum dak si thik pon lo lasi ching hon kaduga wela Duar Bagri angkang aratum khan ans tamini so dak pen tum khan na pachini thuli thollo Nasila bang so program aja make along na tum nang participate dun je fan putai lake entry fee anam do la bangke ticket ipak lampensi pharohini wet lasila so pharohini bangke nil
District Press Club of KARBI ANGLONG PCKA atum pen chingwai chingsai 8 pen NE KARBI Life CEO Phan boycott kibipon Sonsi NE KARBI Life CEO Chandra Singh Rongpia Phan kedam tangar ni pen otlang no ki claim abang pulo pu KARBI ANGLONG Women Justice Forum KAWJF lapen KARBI Student Association KSA Inglong pho atum pen alang li news mate birta ke claim abang pho a ot kalipura District Press Club of KARBI ANGLONG atuma phan pachini pono La solam kia pothak District Press Club of KARBI ANGLONG penta isi chingwai ponsi NE KARBI Life CEO Chandra Singh Rongpia Phan boycott bi nangkok lopusi chiparai pon La sila so pothak puthod non bangso ki doar lo KARBI richo phan ta lo pali damlo La CNE KARBI Life CEO Chandra Singh Rongpia Phan ke KARBI ANGLONG along birta mati news bank ke madua ham phang along ta birta rip dun long lelo La pena somoni da phan ke KARBI ANGLONG penta chaknang ni pusi ke hok alo along pen jong ponta pedu athelang li ke kidam tanga hot mi thanga kur isia phanta lamki kipadotang amonitro La pen x KSA atoma phanta kaprek karbok lapuson do lasi media amen pen ke anutina ta Chandra Singh Rongpia Phan ke boycott pon nang popusi ki do alo long pen pachitak pon News report KARBI ANGLONG TV9 News Non malong KARBI ANGLONG along hurki chodu da puthak APHR si women wing tumpen therang kya mai kang nipon Preni Pai Por ni All Party Hills Leader Conference APHR si women wing Central Committee tumpen therang kya mai kang nipon Bangso therang kya mai kang ni alam theke non malong KARBI ANGLONG isi therak meme a video ki viral that ke isi sorlo tum therak meme ingring meme khangjanglo usi rita gram sapi pen ningjepon Ate soarlo tum batay lapuson rap lapen crime pinang an nangklang lo La soalong non malom isia video lang notes tami nangklang hamke soarlo tum apan therak pik khangjang lo pusi pherang ke amai longpen ningjepon tangtang tonalam the arjupon exine News report KARBI ANGLONG TV9 News Self-realization is the source of a better growth. Inut soarlo so jongsi netsena order doorpen do thak Polante mikhang asomar, asupi, asupo, rad that Hennessy lapen kadoka vetum hanstami ningkang sam itum peklang teji. Example akimit peklang teji. Kupuson sila puson isi trak meme suarlo arlo so pen lapin so banga kaya tumki ilitumaphan anso sesi hala RSS ku atum a agenda wailo wai chen labang si ilitum non ke podang lo. Alang itong agenda long do. So arlo tum hanstami SC category, ST category, scheduled tribe, scheduled caste, OBC, lapen la Muslim, so arlo tumapan la kadokawi la inglong akhay pen la Muslim, so arlo tumapan sa tami ilitum abhan kopilo la tum RSS tum amen agenda ke so arlo tumapan sa tami prostitute pachaplang et nangji pusi halada RSS tum amen agenda. Sang marli BJP atum sitami lada bangke non ruling party tum sitami lada ahok pen labang so dakpen komasi labang so wama halabang so aso arlo panke jail sitami kitap nang ko makopino nang tupuji itum chitsagun elo Karam Festival Surihni Rengkor Apli Japrajan Mukti Pathok Lamalong ke Pamanpon Nipai Popre Chiklo Surihni Rengkor Apli Arni Karam Festival Arni Sia Parman All Adivasi Student Association of Assam AASAA Japrajan Regional Committee Tumpen Mukhoti Pathok Lamalong Pamanpon Labang so Maada Porpai Sir Kebra Achitima Porpen Lama Inturponlo Lama Kang Turponabang Pu Mr. Arbel Dang, ex-president JRC. Bang Somai long kepatur pipon Sri Poban Calcutta, president Sri Pritam Gujur, general secretary. Bang Sokarma Puja Tomo Pothak Than Bang Sri Bisarnal, Sri Polat Tanti, Sri Rajan Gwala, Sri Ratul Gwala, Lapela Bang Somai long Kachupapon Aluhi Sarpo, Dr. Numor Momin, Deputy Speaker Assam Legislative Assembly, MLA, Bokajan Constituency, Mr. Mukut Mahanta, EM, KAAC, Mr. Sorban Kumar Telenga, Diopani MAC, Mr.
Sarjarong Par EMKAAC Mr. Peter Dang Deputy CEM AWDC Lapen Mepon Me Etpen Bangstomai Pachunpon Tang de pothodili tum langpon thu iksina arnam lang pipen thorom tera report KARBI ANGLONG TV9 News নাই এই রাইজর নেতৃত্বতে আজি পাহান হিসাবে আমার যিখিনি এই করম পূজা তো আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ এই করম পূজাটো 2021 চনত আমি ৰাজহুৱাভাৱে পাতিবলৈ আমাৰ এই 3 নং মৌখটিৰ গাঁওবুঢ়া শ্ৰী জেৰাল্ড মিঞ্জে আমাক কোৱাৰ কাৰণে আমি এইখিনি কৰিলোঁ আৰু কৰি পেলাই আজি 2021 চনৰ পৰা লৈ 22, 23, 24 বৰ্ষ আৰু আমি ঠুলমূলকৈ কৰি আছিলোঁ কিন্তু আজি সৌভাগ্যত আমাৰ আশাৰ যুৱকবিলাকে আমাক যোগদান কৰিলে আৰু আজি এইখিনি আমি অলপ বহল ভেটিৰে পাতিব পাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতো আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতে যাতে আৰু ইয়াতকৈ বহলাই মানে কৰিব পাৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু বিশেষ মোৰ ক'বলগীয়া আৰু কৰমৰ বিষয়ে ইমানেই Hanbokalo Khimaro Committee Tumpen Perangke Amai Kangnipon Lasonsi Lakhain Kora Trok Duar Bagri MLC constituency under Hanbokalo Khimaro Committee Tumpen Perangke Amai Kangnipon Piertia Thak do Anamoni da Tumke Arnamaphan Kachuria Kenang Solo Tik Lasonda Thak Sila Dak Hanbokalo Ki Maro Alongta Aninkan Bangasonda Thak Pining Le Thotta Luki Puja Katalondun Jia Phan Chisik Chidang Pon Bomlo Lasi Don Pen Tangka Parohini Rapoke Braisi La Pen Sanglini An Penke Tangka Nang Kapali Nang Jia Dead Lake Nipai Kripli Pen Kripo Ansi Nang Pali Nang Popusi President Secretary Tumpen Than Pachinipon Prokarjana long humni hemta porphai sima lompen habedang nar phalang no piet Lason sila khain ko rakli diopani constituency ke paru pon prokarjana habar tuwe porphai sima lompen habedang nar humni hemta phalang no piet laso joga hem phua tumani ke orinti hangjolo lapen kisung ke phua tuma hem diopani constituency IMC patodabadap birta ke longpen humridam se aning pathe dekang pasi hem phua tumpen phirang ke chumka humbidam hodang chithan pon Lapenalang litum pen tuning rialam theke lahenlo. Lokaremesia kai Sorban Kumar Telenga lang litum nilitum. Hidu kisung alam nang mathapen nang karabdun jia phansi birta chatai long pen tuning rita pedopon. Bogajan penarun taro report KARBI ANGLONG TV9 News. রাতে ধরো 11টা মান টাইমত রাতে আহিছে আহাৰ পিছত একদম আমাৰ বিৰাট ঘৰ ভিতৰত হৈ আছে যেতিয়া আহিছে তেতিয়া একদম আহোঁতে হাল্লা কৰিলে একবাৰ মানে বাবা হাল্লা কৰাৰ পিছতে একদম ঘৰ ভাঙিবলৈ শুরু কৰাৰ পিছত আৰু আমিতো জান বচাবই লাগে জান বচাবৰ কাৰণে আৰু দরজা যেনে তেনে পৰিবাৰক ওলাই পেলাই তেতিয়া পৰিবাৰে গ'ল দরজা খুলি দিলোঁ তেতিয়া এইফালে পিছফালে একদম পুৰা একদম ঘৰ ভাঙি আচ্ছা এই কিমান সময় হ'ব 11টা বজা ৰাতি 11টা বাজিছে আৰু ঘৰতে কি মানে লোকচান হৈছে নোকচান মানে বহুত নোকচান হৈ গ'ল একদম বাটি বাচন পৰালৈ ঘৰ গোটেই ভাঙি দিলে খাট পালেং সব আলনা চালনা সব ভাঙি মানে বেড পৰোঁতে সব ভাঙি আপোনাৰ নাম কি আছে কমল প্ৰধান বস্তিৰ নাম খাকৰাজান আছে আপোনাৰ ঘৰত কিমান মানুহ আছে আমাৰ ঘৰত 7জন আছে আপোনাৰ মুখী আছে হয় SGB Kumar Singh ek theki super pega joktara pom pendolamra an peju ja epensi kachar chong ponsi kiwan Lakhain ko raponi lip constituency ke parlo taraponga hawarlong inut SGB Kumar Singh lek the chikloi jonsu se kiso ke pangji dolo taraponga hawarlong se kachilanga hemate hospital ka we pena joksi chikloi jonsu se kiso sitame chichak nang koklo lapeni likhi nidat ka we joksi chikloi jonsu se kiso Kipangji sitame chichak nang koklo pusi asopo akleng joy sing lek thepen phirang ke aphan nang chithandun non ke dolamar malasi hospital along ansi banlo malasi hospital along si selang pon bomlo SGB Kumar Singh lapen
achor dokpi bepi sitame sodun dedlo la sining ke menilip MAC Pobitro rangpi MLA Dr. Nomor Momin CEM Dr. Tolermong hanga tuma phanang rabek thapusi asopo akleng joy singlek thepen chuning ripon Eko number 744-90100-82135. Contact number 600-230-5913. Labang so along ng homri tapusi, Joy Singlek Tepen, Pachinipon. Tarapong hawa rada tumnon puta kidam kivang, lapen kiso ki un epen, jogdun un epen lang. Lake tarapong hawa long tower kawe, hospital kawe pen a joglo. Lasi KAAC pen tarapong hawa rada pan kilang kipang kre a joy nilo. Tangti tarapong hawa rada tumkoan kidukisung lang tha. Lapen kiso darabang pu asopo Joy Singlek Tepen tuning rialam the arjuponek sine. Lukhi Mijori pen Mongor Synchro report KARBI ANGLONG TV9 News. Tangti pini abirta ke lang sikang ton pondok domi thang me kardom.